I pozivam ljudi, evo nas ponovno u Bad Boy 33, danas ćemo malo igrati Agario, nakon dugo vremena. Neki bog. Opa, do sada nije bilo bogova. A to, jer je puno igrača na serveru, pa zatim taj me malo prije pojeo. Svaki put me pojede. Ja ću ga ubiti, majke mile moje. Idemo. Pa. Sad smo opet, sad smo narančasti. Napokon igram Agario. Jedva sam upalio laptop. Nešto mi se strgao, to ću morati nešto popraviti. Nakon koliko dana sam ga popravio, ali nisam mogao uopće igrati. Ni Minecraft sad ne mogu igrati. Usra. To malo nezgodnoj situaciji smo. I ljudi, hvala vam na 8 pretplatnika. Mi je bio cilj 5, ajde da barimo 5 i to je to. Sad mi je barem 10. Ajde još 2 pretplatnika, to možete valjda. I da, ne mogu snimati klipove duže od 15 minuta. Tako da će ovo biti, ako ću baš biti veliki u, 15 minuti, morat ću zaustaviti klip, nažalost. Ali onda ću vam reći jesam bio prvi ili nisam. Ako budem igrao tako dugo. Nadam se da hoću. Evo Bosna, ajde daćemo jednu. Op. Dobro je. Ovo se bi mogao raspući. Dobro je. Gdje mene jednoga? Dobro, nema se. Opet smo mali, ali narast ćemo mi. Mora malo Bosni dati. Pošto to je dobra zemlja. Ajde, Sonic, dodaj. Dodaj, bre. Šalim se. Čekaj. Zajebu sam se. Sad sam premali. Opet je možda ovoga pojesti. Nekako kako je moguće. To. Uspio sam pojesti. Ali dodaj ti. Dobro, nemam ti više dodalo Bosnu. Nemam. Sad sam opet veliki i sad ti nemam dodalo. Sonic. Francusko. Zašto sam se ja prepolovio? Ne znam, ali dobro. Zato. Nemoj poći Bosna. Tako sam sretan što mogu opet igrati i snimati Agario. Bosna moja, zaribala se malo. Dobro.
Ovo nas nije ni primijetio. Dobro, idemo. Opet smo dali Bosni. A nema veze. Šta da se, evo Partizan. Balončuk za mene. Šta je Francusko? Ovdje nema šanse da pođemo. To nije nas primijetio. Opet je Francuska prva. Ide prema nama. Latviju, moja zemlja, milo. Šanse. Ajde, puni. Joj, pa što si mislio s time napraviti? Ne možeš me pojesti. Ovako sad bi već mogao. Naša bi me isto mogla. Imam i ove korušiće isto što to već je. Da, tako sam si mislio. Sad se neću moći spaviti, on će nas moći pojesti. Sreće što ima ovih točkica. Kako se već to zove? Već 6 minuta snimu. Će li biti pri kraju? Ajde. Ovo 280. Ovo 290. Ajde puni. Joj. Sad smo ga nagrabusili. Dobro je. Opasnost je prošla. Ajde. Daj. Ajde bar do 300 da uspije. Prošli smo 300. A rekord mi je bio 3. Ne znam sad da li je 2000 ili 3000. Tako je negdje. Bio sam čak 3. Tako se to radi. Nemoj me pojesti. Nećeš me. Pomozi Francusko. Hop. Ovo bi moglo biti. A dobro. I ovo je crveni. To je drugi na tabeli. Uđi. Šta je, sad sam velika. Niko neće k meni ići. Sad bi mogli početi napadati. Da. 8 minuta već. Kako vrijeme leti. Kad snimaš. Uđi bre. Ajde. Znam da ćeš ući. Ide plavi. Alien. Vanzemaljcu. Šta ćeš? Koje, bojiš se malo? Ajde. Sad ne mogu više napadati, ja pojel sam onog malog. Ma dobro, šta da se radi. Bilo mi je malo dosadno. What the fuck? Kako ga nisam pojeo? A daj me, nemoj. A daj. Morat ću prekinuti klip. Sad sam ja isto napravio posao. A dobro. Miči mi se s puta.
Ajde, dobro, jedan dijel se. Sada još ovi. Jao, bre, šta da radim? Šta ću sada, tato, mamo? Ajde, daj sad napadni. Daj. Ako si faca jedna. Imao sam ravno. Sad bi mogu napadati. Ali fora je u tome da morate stalno ove krušiće jesti, inače ćete gubiti ovu masu. Kako se to već kaže? Norvegija. 11 minuta snimam, ljudi. Ajde do 15. Do 15. Evo, to je bilo to što se tiče ovog Kagarija. Na se u sljedećem klipu, ako će ga biti. Ćao.